Tumia ka kinahansya sponsor funa ka for. Ke chome ga go bona la. Musukubamba ingane. Push, welcome. Push. Push. Sis. Uzangapha. Hey, welcome. Lofana ufunani? Push. Warning. Antwara. Warning. Ulukisa ing. Efetsa khwetsa wa. Baba lo tlaring a go bona o khuba o tlaring o khubala. Awuswabi. Awuswabi wena. Baba helwa habalwa nathi empini yemimoya. Lapha singaboni khona baba hilwa nabalwa nathi lapha singaboni khona empini yemimoya hilwa nabalwa nathi lapha singaboni khona emoya baba hilwa nabalwa nathi empini yemimoya lapha singaboni khona baba ilwa nabalwa nathi empini yemimoya lapha singaboni khona baba ilwa nabalwa nathi empini yemimoya lapha singaboni khona awu baba ilwa nabalwa nathi empini yemimoya lapha singaboni khona awungwenya ilwa nabalwa nathi empini yemimoya lapha singaboni khona awungwenya ilwa nabalwa nathi empini yemimoya lapha singaboni khona gwenya ilwa nabalwa nathi empini yemimoya lapha singaboni gwenya ilwa nabalwa. Take us to ababebayo laba balwa nathi imimoya wena hilwa nabalwa nathi. Take me to ababebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile Andile ngomunye umfana nje mistake. Bonjour. Ninjani? Sure. My brother, something. Hi CMTV family, today I want to show you one of my favorite features that I like on Pocket Broker, the Telegram community. Getting started is simple. Register on Pocket Broker and don't forget to use my promo code CMTVSA June 3 for bonus benefits on your account. What I enjoy most about Pocket Broker is that I can trade from anywhere. I can be using my phone or using my laptop. The platform is easy to use, even for beginners. It includes trading signals, indicators, educational materials, and the support is available 24/7 if you ever need help. Another great feature is Telegram community. There you can find trading tips, update, strategies, and advice from other traders. It is a great place to learn and stay informed. I've just completed a successful trade. It shows how quick and convenient the platform can be. Remember, always trade responsibly and learn before you can make decisions. Get started, click the link in the description. Don't forget to use my promo code CMTVSA June 3 when you sign up so you can get a bonus. And also join the Telegram community for more useful updates. Man, awusho mfethu mangaki ama language owaziyo esinawo la eAfrica? 12. Vele ungipha 1? Setswana, 2, English, Afrikaans, sign language, isiXhosa, isiZulu, sure. isiNdebele, Sure. isiTsonga. Sure. Yeah. And many more. Many more. Msize more. Sven smentionile. Mina smention. Sven. 8. Swat. 9. And what else? Come guys, you're almost there. Niyapila kodwa. Yeah. Ningamele mgaqweni ngicela nje unibuza a few questions. Cela simele ngalana nje. Ubanika my brother. Ora.
U-ora. Ungama ngala siswami, ungama la nje eduze kwebabazi. Ngama la eduze kwebabazi. Ora. Ora, where is home? Soshanguve. Soshanguve. Sister, what's your name? Ntando. Untando. Yebo. Kukuphi emakhaya Ntando? Eish, mina ngola ngapha yazo emakhaya yeah. Ongwala Yebo. eGoli. Yebo. Awunawo emakhaya? Hayi cha. Alright. Yazi out yami ukhohlwe ukubala neSportuguese. Cause Moz. Mara sam South Africa so. Okay. But sinawo amaPortuguese lana from Pataxwan salana ne? Portuguese. Okay. No mfethu ngenzela ukuthi understand ukuthi njengoba ukhuluma nami awukhulumi nomuntu wala national kuphela. I'm international. Senginogcobo laseMozambique kade ngiyolanda. Nginogcobo laseZimbabwe kade ngiyolanda. Nginegati nogcobo laseSwatini. Lesotho. Botswana. So nina niyathandana? Nasithandana. Unalo nje igazi lakho? Akabi nalo. Akabi nalo igazi lamamazi? I can understand the No, I mean like angaka connect. Yina ngithi mina sengiconnectile. Ligade. Oh Yeah. Sengisikhathi ngana nithandana. 1 year. What is it that you love about her? Anto ka serating kayen. Everything je perfection. Ke perfection. Perfection. So awuboni mathata. Akibone matata. Mogen na mo bona lo. Wa motshepa mara. Yeah. Sister wena ka re ke eng wa ratanga out ya gago? Everything about I want muhle kanjani umdali wami. Akushiyo ukuthi indoda inhle sis uzolimala. Yeah, no, handsome guy, yeah. Yeah. Handsome. So umthandela ubuhle bakhe. No, le personality yakhe. Yeah. Umuntu right. Umuntu right. Uphethe soft. Uphethe right. So I want to know from you siswami. Mhlawumbe mangase kubuzwe nje kuthiwa mhlawumbe wena umuntu wakho umthemba kangakanani ku100 wena ungathini? 70. 70. Yeah. Wena. Ejangale. Yeah. Thando. Tell me more. Ungaze You? fallen. Yeah. Yes. Wena usithemba kangakanani? Mina ngiloyal 100%. 100%. 100. Ukhona umuntu omdateayo besides my brother? Awuye kuphela. Ne, since. Since. Awukwazi upayiziseke? Nix. Labo sinayinix. Nix. Ngiphaphela phela mina bathi ngithe umndoda yami khona. Yeah, wena mfafeleki. Thandis, umathandos. Sure. So mathandos ongitshela. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle lapho lapho. No, uye kuphela yazi. Mangase ngikunika ithuba njengamanje lokuxolisa. Ikhonto ofisa uyiqolisela kuyena. Hayi. Ayikho. Eyakuyenzeka engazi and then you got away with it maybe. Hayi, ayikho shama. Ne. Sure. Sure, 100% sure. Mangafanda ukuthi akuchitela wenza njani? Yo. Ngimthemba kanje, mara ngimthembi kakhulu, ngithenga 70 so eish. So vela umthembi kakhulu. Yeah. Ngeke usithembisa umfana. So vele lo mfana umthembi. Eish. Not per se, but eish. Angazi ngayibeka kanjani. Yeah, ngiyabona. Yeah. Uma ucabanga yini kumele ayenze ukuze athembakale? Angithande kakhulu. Ne? Yeah. Yeah. Zwile? Ngizamile. In scale of 100 wena bethu umthemba kangakanani mamazi? 110. 110. Yes. Oh nice. Wena usithemba kangakanani? 100. Give me 100. Uthemba 100%. Yes. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle kasese? Akekho. Uyena kuphela. Ikhonto ofisa uyiqolisela say sorry about. Ish, ke mo bophelo ngobona dilo di irahalanyana di mistake there but Kopa maitshwarelo. yeah no ke apologize mo le mo for. Bua ge ke go fa nako o kopela maitshwarelo. Ish, ke no go apologize fela for se mo treat right mo sometimes ke na lo kwata bo. Yeah, cause stress and everything. Na. Uyezwa sister? Nyamuza. Stress lo muntu. Eish. And unokwatela sometimes. Yabo. Hayi kenzakala vele ukotelana relationship ini yabo. Yeah, khona. Wena my brother, what would you do if you find out that she's cheating on you? Ish, angama Brock Lesnar. Brock Lesnar ne? Yeah. Wayibona dayimane umra. Yeah. Awuno kuba yena. Ish. Khwamameliwa mo. Brock Lesnar nje.
buha ne Yeah. fa motho wa gago a go mo bolele gore a ka go tshepa a ska wara mo fe hata tell him a ska wara Wa gompelle sa wara gompelle. So, Yaw. Amma. Ya bona. Angifuni ku. why ungatsheli mina umntana usanga wara Oh. hayi sawara babe. Sawara. kunento esiyenzayo sisiwami Yeah. before nje siwara kakhulu it's called couple switching phones it's a loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds wena ufe muna wa gago phone ya gago for 60 seconds gore reach Namanje? yes namanje ne Namanje. namanje reach on WhatsApp Facebook a gore na le yona le Instagram a gore na le yona ra isheba le yona le wena my brother ke wena wa motshepa my sister vele 110 mphe phone ge brother o sharp mara Nah, What's ngapha mamazi? Toka mo my sister. My brother, kana emagam. Ngicela ngibambele la vets. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. My name is King Ginger Cream de la Cream. Mntwana yako Mozambique, mntwana yako Zimbabwe, mntwana yako Swatini, mntwana yako Lesotho. Wena untwana yako kaya? ana ke ntwana go sosha. Mntwana yako Soshanguve, umamazi wako kaya? Eish, ngasekagiso mina. Umamazi wako Kagiso, limfana Mozambique mo. You know the story. It's going crazy. It's going so thoma ngefoni yakho. Okay, kunankinga. Kunankinga ne? Ngivulele ke ngoba kunankinga. Kibo phatla. Chesa wena. Baba awujami. Yeah. What's up? Okay. Mase ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshele. Makuvele igama lamanye amajita la ungitshele ngoba la amajita wazobe shaya umuntu wakhe ngizothi ngithini. Sure. Yeah, ibamba leyo nto. Yeah, I got it. All right, guys. My name is King Ginger Cream de la Cream, and we are on WhatsApp right now. We're about to tap the challenges. Uthemba lo. Type lapho uthi I love you. Sisters, Yebo. wena ba usheli ulesilenda sesi kulemonhle so. Eish, bayangishela yazi. Uthini? Ngiyaba reject, ngiyabatshela ukuthi no, nginomuntu yabo and ngiloyal kuye. So yeah. Nakayiwani nange mistake nakancane. No. Yeah, ke nna fela mo. Ke wena fela. Delete ra untypele uri I miss you. Utsenyele heart right kokugcineni la. Yachaza ne? Ngoba ngiloyal. Yeah, iyangichaza ngoba ngiloyal. Hayi kodwa. Okay. Awu yithi. Akethe yipi? Mo ke nna. Ke wena. Yeah. Kuphela my love. Kupon dilitele da my love wa gage untypele uri sex. So sometimes why kupa sex mo go wena go typela re kombera shrizoro. Yeah. Yo, amara. I-personal phela tseo. Yeah, it's like because most of the time ke Call, but I call wrong. Delete type say money. Re bone gore ke bo mang ba mo fang tšhelete. O bana go phimali. Malume wami naye yanginika, more especially huye enginika imali kakhulu. Zokombi pasi. Yeah, mugi angela and then some Linda. Wa mo tseba angele. Yeah, I can judge. Wa mo judge. Yeah. Okay. Wa mo tseba DJ Tira. Yeah, Wa go Durban. Yeah. Why say there was this one time we know everything. Are malumu ya lumana. Angile la ka siri dede. Awu. I can say back at the little. Awu. Zokombi pasi. No, ke bua ka Tira. Ke bua ka malume. Par wa lumana. Indirect. Oh. Delete la. Boniseke ukuthi what is the indirect, type there and say come outside. Awu. Indaba Uyangithemba phela nathembana ne? Thembana. Mo ke bona chimite hayi. Yebo. Delete. Sengithanda ukukhushukela umoya. Faka i-emoji ye-brinjal, emoji ye-benches, emoji yalamanzi athi hlwa. Lo mfula waseMozambique othi hlwa. Impophoma. Ngithuka. Okay. Yeah. Ya in. Umnandi bilendi. Yazi awuthemba ngathi wena uthanda ukuchecka lapho or mhlambe yini nidlala ama games la. What are you trying to do? Ne, mara ke nna fela iso. So batle go. something. Okay, are you go Facebook re mo bona? Uyawudlala Facebook?
Yep. Yeah, se buma messenger la, messenger baba hayi Facebook la, nama messenger. Akere type wa type mo. Ayire no results umplela. Ayi tlhagisa unread messages umplela because a re no go di bala le yena di bale. Type ura love you tsenyele heart rate. Ya teleta. Delete. Kuthi ngiloyal labo. Yeah, usayile si. Una Instagram Yeah, khona. inbox same thing. I love you. Utsenye heart rate. Yes. Okay, ne? Yeah, bathong. Congratulations. So ungana Northwest enhleke. Na. Cause wabua. Next. Ngiyamixa. Ya mixa. Okana uthando. Ntando. Yeah. Kambe go no go botsa mo ke nna. O ikutlwa jwang? Ai, ke thabile at least ka itse. Bana pele ke ntse ke itse re mo ke nna. Fela wa te tshepo. A o tsaya ka batho ba ba so ba spoilwa ne? Yeah. A o kry tšhelete o spoile ngwana o mo ise Mozambique. Yeah, re tlo heta. Tseba mangwa. Tseba mang. Ke rona batho ba international. Okay. You must visit Mozambique. If you are not cheating, I'm taking you there. Okay? Good. Ibule. Ukuspenda mamanta cash. Reject the manta cash. 1,000 monta cash. Sister? Yebo. Shona WhatsApp. Sheshe. Isikhathi asikho. Ne. Okay. Type la uthi I love you. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yizo izobe udwa indoda yakho. Uyangizwa yini ukuthi ngisini? Type uthi I love you. Njayami. Manje wena next lisa ukushayela ama cherry njobe out clean esikuni so. Angizangi? Bonolo. Yes. I love you. Type abantu futhi. So awunankinga nobunolo njengoba ethi uthanda indoda yakho. Phela uyamtshelayo. Na hey. Chakabonga. Asakabona uyithi nithotholezanga. No, usually Usually. yako na lo sponsor phone yakho. Wa Because phone wa. mara phone e robehile ko just kire bya. Okay, re zama re check for phone. Sex. Ora mara. Mara kam kuno go botsa mara ko just kan ke eng kan. Ke ba bonolo, ke ba paballo. Ke nna gape. No, chomia ka ke re phone e abo. O chome go o feba yena busy ka mo le ka mo. Ya bra ka nete. Ga sha bo chome go itse go tsena ntse go go tshole ne wa etsa yana. Ke ntse No, sister ke maka. Ngeke ichomi yakhe isebenzise ifoni yakho ukuthi ikhulume namantombazane awu3 ubunolo ubabalo naye uma isister. Why wenza kanje? Hawu. Why ufeba? Yaza ukufanele ubufebe out yami. Mara ngfebi. Wenzani? tsang. No ke ka mthelo sezorne ke chomia ka. Ke chomi ya gago pabalo. No, ising chomia ka ke na hantsha sponsor phone ka for bolela. Ke chomia ga go bonolo. Ne robehile. Sister, ngicela ungifakela imo exe. Ngicela utsene ko bunolo, uye ko media. Re bone gore bane dinepe ba le together. Autswa mo ye go go babala and do the same thing. My brother bulela nnete. O mang hante. Ke nka rutsintse mask. No, ai. Ke wena mzekezeke. So why you tsenya mask? Di video. Eh? Go busy momos. Oh, sicela kancane si. Askis ngicela ngibambela la. Hey, di video. Beni kuphi la to? Di lo motive. No, AI, no, it's AI. yes. Beni kuphi la? Hey, beni kuphi la? AI me boss. Emfa tshwayisebenzisa condom kodwa ngale lang. Mara condom sala bane bethi sengina South Africa. Nakia. Wena ntlaela. No, baby. No ntlaela. Are bledisi. Ntlaela. Ising are tla bledisa. E bolelisa Unjalo usebenzisa ne condom kodwa uthi uzobulelisa nalomntana. Sister, Oh. Happen ba ke ba arno dala ke rona le ba Dala. marat. Mara ko just Dala. so. Ko just so. sister ungamshayi. Nawe shuthu uyadlala nawe. So wena uzokwenza njani? No, kwa madi ke. Una le ba. So wena ngicela ukubuza ke sister, wena uzoqhubeka utshole nalomfana njengoba umbona ukuthi akanandaba liwena, he doesn't care, he doesn't give a damn, he's not even sorry. Look at this. Akaxolisa noxolisa uzama uku-explain into engahlangani. Sara bolele so I think really too. Re ditho eng? Awuthi ngwana o dula kae? Eish. Ka sa gage kae? Ara bro mo ka siwa. Epitori. Yeah. Banyana ba Pitori. Yo.
Banyana ba Pitori. Mara wa itse ba bya ke re no tlala fela. Bana basosha. Imagine. Awusamfuni ne? Angisafuni. Nakusa unyaka. Koja sa re bolele go sa I'm so Hey, akasakufuni. Sawunyaka. Into ozoyikhuluma. Ke ing obatla go ibulela my brother. Wena wena wanqaye. Yazi futhi wena awutham wena Themba wena fanele ngabe siyakubamba my sister kudabule ngeimpama. Myeke ngekeni. Ngangivimbi. No besenzela ukubambela yena. Apompe. Welcome. Bamba phone yakho ndoda. Welcome ngolumba imancane sister. Awubambele mfa ya. Pompa baba. Pompa. Ngiyeke welcome. Yapompa enjalo. Yes sister. Wena ngihadi wena. All right. Buka akabonisi nginama emotion. Nto ntjagile gore re ye gae ka nto itso ka 12 tsa mao tlhakana le ene motho. Oh befuna Febenyana tsa go tse. Nyatsisa wena. befuna Befuna ukuyokudla manje bese yodla ifebe zakhe mina. Hawu uthe before 12 kokhona lapha yakhona kanti. Mina kusheshisa. Imagine. Yosheshisa ingane wena. Sile wena. Futhi wena uthe uba igama lakho? Unamanga. Uthemba wena. Uthemba lo. Yakubona ucanga sikuboni thina. Ngikene mara uthi ka thoro motho right on tshwana. Akekho right yomfana sister. Sister angithi wena uzoyitholela into ufuna indoda entsha manje hayi lo mdala. Umdala old man. Njalo old relationship. Hayi ingane ayisakufuni baba. And lokho ngizokumela sister asamthanda ngithi. Kunjani makunje ma? Kunjani makunje? Re bolele go sa Ke bala next unyaka na. Akusawunyaka. Wa mo gafisha. Yeah. Mara wa itse mo sena. Kitsi eng? Introduce itse banung malumba ba tla re nna ke stroke. And bazokutrapa ngoba uyadelela. Yabazomalume bathando bashana kanjani? Ntando. Ne hayi nna ke thuske mabra ya ka he. Oske braya. Sister sazokuqhubeka utshole nalo. Sinishiye nobabili ayokudla mase ke niyahlukana. Re shiye bajas tar bolele. Sister uzoba safe sinishiye la nobabili. Uzoba safe. Uyafila insafe ngamshaya phela mina. Ngihamba naye. Sangamshaya thina lo uhamba nathi. Ngihamba naye. Oh. Awuthama sahambi nawe. Asahambi nawe. Musukubamba ingane. Push welcome push. Sis. Uzangapha. Welcome. Lo mfana ufunani? Push warning. Antwara. Warning. Wathi umpethe. Bethane ge. No ara betha ra bolela. Bolela eng? Ska tar bolele. Warning. Ka khopela baby. Kana go bonela ba, ga o thabisa. Wena jaka mo le kamo. No. Jaka mo le kamo. Jaka mo le kamo. Swaba. O gatile swaba. Swaba. Go bona first place. O batla go tsamaya go moyeng, o batla go famba moyeng. No, wa ke go lukisa le. Batla bula le badimo. Re lukise. Ka go yesa kwana, ke go tlise mo. Up and down, lock and press, pray and cry, surrender. Isu. Ngaka khubama. Yeah, ska khubama. Bela re lukise. O lukisa eng? Re fetsa go etsa wa. Baba lo tla reng a go bona o khuba o tla reng o khubala. Swabi. Ha o swabi wena. O kupa eng? Ke na re bolele. O le jwala o berekise le condom. Ha o tsebe le condom le jwalo. Ka freza pasa. Push again. Ne mara ke flop. Yeah, sit flop ne? Yeah. Do one more. Mama ka bone. Amaqhubeka nabo. Yeah. Wena. Ngasi bangagila nabo. Yeah. Usiyabagila. Asambona sister, sokugibeza thina. Sifike ngemoto kule ndawo. Sikumela sawugabela wena tsama. Yeah. Welcome lengane iphocekile mfethu. Ibhlungu lena. Fonela ingo blocker ibile. Fona yani wena? Awuna airtime. Sesiwami wazi uthola ihug. Inzima lento odlule kuyo. Wazi welcome mniki ihug. Mina kuvumelekile sister ngithatha ama hug. Hayi ihug enjalo siyenze la. Qini hug. Yabona ngithi? Angithi uyabona? Umuntu wakho uyakhamfathwa manje. Ngidedele welcome asambe. Mshaye lo zayo. Mshayile nje, mshayile ukuthi ukhupha intombi yakhe. Na angebiza intombazane ngogorgeous. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.